Demdo sinzi Trump gi guri tsendu namba singje chesho ni gyayon sangwe legung gi genzi la tozo tumi suba tulsi gabar namba ti chadu. Here is the choice that we have. Ngansur demga yobani Kamala Harris la wo phena thini dik chine la wo sho lupa tha jiksung yenzang mangtu mangtu langsi bathang pheje zamling ma che subathang duteng ki mangtu langsi bare Donald Trump la wo phena khoni mangtu gozu ju mayin bar jutum chegen ki mishikre chisung do For a man who wants to end wars, not start them. Manzu sobe tumi suba khoni Trump ki thidala gyabgyo gi kamyon nangkin khechen shi chayu It's why I'm proud to stand. Rangi ni sinzi Trump la gyabgyo shujur poba ye yue la memang ki khon la wo phene America yangger lapchen so tukre chisung du demdo sinjing gi seta na gyamyon samwe legung gi genzin la tulsi kosha na de khong gi shumbo mebe ningdo gene chale de nan jure ji nga ju nan du Kongi America gyanyon sungkyo maana long nyushu tsam shabshu drube nyamnyo yobada tuzung zoshi chengi kamyo nanyon dube jizo chalamtu nyentun dinang kongi America mangudane yukurena genden sunja so yoba sungba teni urusu tirada jiba cha yobati ari sangwe legungi minatsu demba mareji jo yobare Jidun sobe tuzo tume met ramnegi tulsi dejo teni gezongwa zundam re sungyo wengya todagi ngole name Tulsi yi makchu nanye sabe gyunzu poge Syria sinzi Bashar al-Assad da tuba den shengi gyunzu poyu rongya kongi sosu kade da nyamdu kamyon nangdo mena shide ngoma dugu mereji june rangsung cheyu. Trump ki CIA am usangwe legungi gutila John Radcliffe tsendo nambani tsambuchaga yobe tengwe Trump ki lenyun tangbo jugdu Radcliffe ki gyanyo sangwe legungi genzi nanyo yobre. Are either of you here today? Kameti na nizu ge yuebe nyebasa yoroji kenyi ne jigi shetugu dukam shenken yuena gejo gyapsho jesongdu. Radcliffe ni Trump la gyapjo shukshin angenshikre. Nidon jugulor sangwe lekun toshugi konene Radcliffe chirte nangyu chozo tume namgi tomar nunshu gewe gabla Trump ge kong la gyapjo shuyu. The press was treating him, I thought. Nye samzu la salam ka ge kong la tangde mayimba shirachigidu. Koni mi sengsu tumbari jesongdu. Radcliffe la kokop shenshi topyo yinbatang kongi tuzo tume nambar ari sangwe lekungi gikab la drota mepe dembe nezu pyu yenji judu. Tengwe Radcliffe ki urusu ari wudur teju chebe sangwe nezu di yongda chetab chebe kabla tuzo tume kajigi kakwan gyab yobate. Tadung kongi arita urusu gyana jigi wudur teju chegi yobate la gyunzu chebatang. There is nothing more sacred in our republic than the fundamental Nganzu chidun gigab nala mangzu shize zanzi dar michi la wechi luju yoba tile zache wa kanya mere chi judu. Trump ki Washington du gyuyu mishi la maombe longu shiring la ari sangwe legungi gengur sheken la tsendo nangba tela tuzo gangma ne chokchen top gugu yobare. Jeff Seldin ki tambe ne zudi pabgyu da nyendu shuken sunam yanzom yin.